Kesitu jeng Paulus apostol sekenangan Roman kelenong Andreu kat arpulai. Kajeng ayu blay long jeng embom cikut. Katong jeng kajeng jongi asla patai kalong banyo ya kajeng embom cikut. Dongin ha banyo ya kata. Ay kulay sibar sap dan ikakten kacang blay aku mau kepor wanita nakot mulai itu karena pesannya ya punya dekat nata bagai Gospel Yohanes kelam katsau kat benrem ter Jisu ong ngalong kelenti kecing sisa pat kecing in lada ngibut ya kelenti balam utrai klempep kecing im kanlong kababek ide pat im kecing im kabaparok kibreu pan burong kibreu pat sngotanap kian lagi kam pensneo ya kecing im kelenti jong kecing punjat ya kecing im kibun hendrai don tang koe kelenti babha badan jeng pen im Isyam ya kanil na ke gospel jong Yohanes kelnong katsau kat kesan kumnongin la bantip ya kelenti ban posita kelnong gospel jong Yohanes kelnong spell kat spell Jisu ong ngelawan pinjau jeng im kebapura putra Jisu la ai ala deh ni ban im kecing im kebapa kupu ba ai blai wan hian nai padu ai jeng im kebapa gospel jong Yohanes kelnong keban re berpat life nim dai ban pen leno ai ma kata ya kan kecing wan ai jeng im putra Jisu yang gospel jong Yohanes berpat kesan kelnong apsal Ibangai cota ubah yang na don kecing imbong